Habari zenu bana, Barcelona rangu mwezi wa Avril tintipie ni kwa autorisation sasa tamati ya Komori ngabo wana joni ngabo wana nyasi wana shahatu walano wana nyasi wa Komori wanzo sasa wa Komori na kumtia kimundu Barcelona jusqu'à maintenant kalijambiwa mba habari haina wakati ngatingo ambwa kaleo maudi doshao rijal jihundo rijal lala mwe konsula Komori maana ndele dahu la hatu rijota haye eta Komori au haina mbukao sibilani nezo ngozini yalisaidie maana rijal kantibano kartu una sababu kaya zinongoza muamala zatu zisapia maana hata zilani baraka uneshi kartu uneshi paske roha mazimba zangu rangwe period rambaga rohao wenyi zenyumba warengezila kile atanaba sari tumundo talaba no konsula na manada muislamu hena mdukao ngusubirana neza ngozinu manasi wa Komori sontipia ijoanza usaidilwa haina zote pia shari sezatu islamu ya Komori kartutar saidilwa ke harmankoza planeti huni silijoanza saamenti ya Komori sezatu amenti ya hatu ndengaleza familia watu walione riunde taratibu haina utukaanza fanye hazi yafanye haina utukaanza yafanye nongo ina namna zote pia yafanye maneti ya hatu yedeti ya hatu kabana nongo zitona tabwe kama ngwesha menti ya hai shikangari shomati ya kijeni tujuri tukarmata manongo za tabu zilizira kanzaro ni zibanu kwezi wasalamu alaikum haina mwanadamu muislamu yalisaidia na ushukuria haina mwanadamu kao gujorisaidia idiri hunde taratibu ya usasatu kwezi wasalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh nabo hauraji sale swala ngabo wanadamu kao elewa unai ngaritaho msaada kumsaada richa hao ngabo elewa unai ka ngela msaada risaidilwa rireshwa mali ngeli pasha sasa kartuta risaidilwa mapesa ngaritaho mwanadamu mwenza fikira kali na mwanadamu mwenza